So ilento ke ethi ibandla liyamdinga umoya ongcwele ukuze lizogijima ngokwendlela kaNkuluNkulu noma ngokwendlela kamoya ongcwele, because libandla lokugcina. Ibandla lokugcina yile libone zonke iprofeti ezikhona emhlabeni. Thina siyi-generation iprofeti zigcwaliseka now and then right in front of our eyes, but still sigijima njengebandla lokuqala. Sigijima njengebandla ingathi ibandla lokuqala kanti ibandla lokugcina. Kusho ukuthi ke la ilento ke ezofika la uJesu azothi ngenxa yokwanda kokubi kuyophola uthando kwabaningi. Mawuthi yabheka manje ibandla la namhlanje selipholelwe na uthando lenza yonke into. Ibandla la namhlanje alizazi noma liyezulwini or liyesokweni, aliziboni futhi nalo. Kodwa ke ngifuna ukuthi ke wenze kahle kungibuze ngento esengidlule kuyo kahlanu. Kodwa ngikaze ngenze lutho. Ngithe ngila eGoli ngase John Foster 2009 ngathathwa zigebengu BM. Bahamba nami baphumpela edrobheni kwangafika ukuthi hayi ukuthi bangibambile, cha, bahamba nje kahle nami ngakhululeka, bafika la sifika khona bakhipha imense, bakhipha lokhu, abakhipha ibhamu. Ngathi nje mina kubo ngicela ukuthi ninginike ithuba lokuthi kukhona umuntu engifuna ukumfonela. Welcome to the Dover Show. Of course, I go by the name Christmas. You already know I'm doing the best show, even James knows. Otherwise, on sound and camera, this thing is usual. I got my man James, and on my right, I got my man Ganda. I do one story at the time and one testimony at the time. If you're new to the channel, where have you been? Please subscribe, press notification bell, as well as join the membership, and also donate our details shown after the disclaimer. Thank you so much to those who are watching the episode until the end, and thank you so much to those who don't skip the ads. Thank you so much. We highly appreciate it. This today episode is sponsored by Fix Heaven. Fix Heaven is the app that you can go and download. It is on our description. If you need a plumber or anyone who can fix any appliance at home, you got maybe a problem with anything at home that you need help with and you don't know no one around, now it's time to download that app and tell them your problem. They will send a professional in your way. So thank you so much to Fix Heaven. James, are we on grace? We're on grace. Yeah. It's God's time. It's God's time. It's like next day today. Yeah, in the morning. In the morning. Yeah. Hayi kusetshenzwe bafana. Ngiyabona ulele. Hayi ngilala. Hayi ulele ibhadi. Usikhuluma yena yabo. Ikhulumela mina. Tata lithini ixesha? Yeah, we on grace. It's God's time. Ndiphinga za chilitse. Ekseni ngikhuluma izivela ngontoda hayi kumnandi ekseni yavenda rise. Okay hayi dichinga bingelela abafundisi bami e-studio, bingelela eqale kuba umotha siyakwamukela e-studio namhlanje. Amen. Siyabingelela e-studio ngameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Sibingelela nabalaleli kuzo zonke indawo la kuzothi kufinyelela lo mlayezo egameni lenkosi uJesu. Amen. Babudlamoka uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kakhulu kubalaleli ababukelayo ngalesi sikhathi nje uNkulunkulu asinike sona. Ngithi nakunina ngiyabingelela noma kumuntu akade anigcina, kodwa ke namhlanje inkosi ihlelile ukuthi sivumbuke khona la. Unyaka omusha. Sikhuluma ngani namhlanje? Siqale nje ngakweba udlamuka uthini umlayezo obabukele emakhaya? Umlayezo wanamhlanje ngibuka kakhulu ukuthi usaqondene nawo amakholo, ukuthi sifunde ukuthi kungani kusiphoqa ukuthi mawusuli ikholwa kube nomoya ongcwele kube sewuhluka kubantu, ngoba uNkulunkulu abantu bonke abakhona emhlabeni ubanika umoya wakhe wokuphila.
kodwa musu ukholwa ubuye ezonweni uJesu ubese kunikeza umoya ongcwele ukuthi ke kungani ikholwa liphoqelekile ukuthi libe nomoya ongcwele. Mhlambe ake ngithi umoya ongcwele uyisayini yokuthi umuntu angeke akwazi ukuhamba eindabeni zokukholwa engenayo umoya ongcwele. Kodwa uma enomoya nje kaNkuluNkulu lona athi memdala wamphefumulela emakhaleni angahamba wonke umhlaba umuntu uthola ukuthi uyayilawula ngoba akamukelanga umoya ongcwele owufakazi wokuphenduka komuntu. Manje ke yikho kufuneka sixoxe ukuthi uma ikholwa lingenayo umoya ongcwele alinayo umkhuzi walo, kusho ukuthi alina security. Kungenzeka likhulume noma yini likhuluma isinomi kanjani, kodwa umoya ongcwele uma uqala nje uphuma endlini uyakutshela ukuthi lo muntu oyakuye uzokhuluma kanje kuyena, and mawukhulume amagama amlimazayo lo muntu, lo moya ongcwele ohlala kuwe kulimala yena kuqala bese uzwa ukuthi ungathi nginecala engilenzile. So ke ngizokhuthaza futhi namhlanje ukuthi abantwana bakaNkuluNkulu abakukhuthalele ukuthi baphile benomoya ongcwele. Lokho ke mfundisi kuzokwenza ukuthi noma cisha ke ngithi umoya ongcwele uyathumana. Uma ngafika manje ngingezwani nawe uyangithuma umoya ongcwele ethi angize kuwe sisobabili silungisa into esingezwene ngayo. Umoya ongcwele wenza lokho. Kodwa uma ungenayo umoya ongcwele ungavela ufike noma esitolo ungifice ngithenga, uvela eminyango ungimemeza ukuthi wena lethi imali yami ongikweleta yona, usho yonke into oyishoyo. Bese kuzwa bonke abantu abekungafanele bezwe le nkulumo oyikhulumayo. So ke umoya ongcwele ke thina njengamakholwa simamukelela ukuthi sibe zisebenzi zikaNkuluNkulu ezikhuzekayo. Mhlawumbe lento ikhona la ezwini, angazi noma ngakwazi ukuyifunda. Bengicabanga ukuthi ngiyifunde lapha ngicela ubaba Mothathu ukungifundela yona. Kodwa aqale ngesihloko. Amen. Should sizobheka lapha kuJohane. uJohn chapter number 16. Sizofunda nje verse number 7. John chapter 16 verse number siqala verse 5 actually, but because of the time sizofunda from verse number 7. Ithi umsebenzi kamoya ongcwele. Umsebenzi wani? Kamoya ongcwele. Kusho ukuthi umoya ongcwele uze emhlabeni unomsebenzi awuzele emhlabeni. Imuphi umsebenzi awuzele emhlabeni? Ukuzolungisa laba bantu asebethengiwe nguJesu Kristu njengoNkosi nomsindisi yabo. So manje ke isihloko sikusho njalo sithi umsebenzi kamoya ongcwele. So ke umfundisi uthe ngifunde verse number 7. Uthi kodwa mina nginitshela iqiniso lokuthi kunilungele ukuba ngimuke, ngokuba uma ngingamuki umduduzi kayikuza kini, kepha uma ngimuka ngiyakumthumela kini. Lapho esefikile yena uyakuqondisa izwe ngesono nangokulunga nangokwahlulela. Ngesono ngokuba bengakholwa yimi, ngokulunga ngoba ngiya kuBaba ningabe nisangibona, ngokwahlulela ngokuba umbuso walelizwe wahlulele. Verse 13. Verse number 13.
Kepha nxa esefikile yena umoya weqiniso uza kuniholela kulo lonke iqiniso ngokuba akayi kukhuluma ngokwakhe kodwa lokho akuzwayo uyakukhuluma anibikele okuzayo. Cishe ke sibuka lapho ukuthi uma ubheka isihloko sithi ukusebenza kukamoya ongcwele. Manje ke uJesu uxoxa ke nabafundi bakhe ukuthi kungifanele ukuthi ngimuke. Isizathu sokubaxoxela ukuthi bebelandela yena. Yonke indawo bebebonakala ngokuthi babafundi bakhe belandela yena, behamba emva kwakhe. Manje ke ngoba akasezukuba khona, abasezukulandela umuntu. Uyabatshena ukuthi ke kumlungela ukuthi ahambe ukuze mefika kuNkulunkulu abacelele umduduzi umoya oyingcwele. Usethi ke uyothi ke mesefikile abese ke eqondisa izwe ngesono. Kusho ukuthi umoya oyingcwele uzokwenza umsebenzi okade wenziwa nguJesu. Umehluko kamoya oyingcwele akazi ukuhamba phambili nje kodwa uzongena kuwe alawule wena. Mhlawumbe mawe unotice ke into eyenza ukuthi ngifuna ukuthi amakholwa aphile kodwa nomoya oyingcwele. Uma usukulalele manje uye kuza ukuthi esikhundleni sokuthi sizoveza ukukhanya siveza ukuzolwa. Uyabona ukuthi leyo nto yenziwa ukuthi asinaye umoya ongcwele. Uma besinomoya oyingcwele ubezositshela ukuthi umsebenzi wakhe yena ukuthi azabe kuwe yiqondisa. Kusho ukuthi kufanele aqondise ngoba uma usulwa kube sekuthi abantu okade bazela izolo wabazala ngezwi uma usubuya kusasa usuphambene nento ishizolo kusho ukuthi usulimaza labo bantwana obubazele ekukholweni. So ke isidingo sika moya ongcwele ke sisiza lapho ngoba uyakukhuza ukuthi nokuthi ungakusha. Ake ngithi nje mhlambe abantu bazwela ubabudla kude abantu kodwa bese bekhohle ukuthi umuntu ofuneka bamlalele ngumoya oyingcwele. So umuke wezwela udla kude wawususukuma nawe ulwa uthulwela udla kude sewonile nawe manje kuNkulunkulu. Kusho ukuthi awuseyikho ukukhanya, kusho ukuthi usungubumnyama manje. Mhlawumbe ke kugcina abantu abaningi beyesihogweni kade bethi babalekela sona kodwa benziwe ukuthi akekho umuntu obakhuzayo ukuthi uma khuluma laba kanje mina angingeni ndawo. Mhlawumbe umoya oyingcwele futhi aphinda kufundisa ukuthi umuntu mase kholwa ukhuluma kanjani, umuntu mase kholwa uphendula kanjani, mawubona umuntu ona kufanele wenze njani. Kodwa umoya oyingcwele uyaqondisa athi njoba enze kanje wena ke yiya kuyena ngoba baningi abantu uyabona njoba ngilalelwe ngabantu la. Uma ngingakhipha inhlamba la enlenhlamba yimuntu oyedwa iye emhlabeni wonke and ibulala amakholwa engiwazele, ibulala izingane zami ekhaya, ibulala abantwana bami, ibulale ngisho unkosikazi. Kwamina iyangilulaza kanti uma usulandela ubona ukuthi into eyenze ngenze lento ukuthi umoya ongcwele akekho kumina. Ngike ngalinganisa ukuthi ke uma uhamba ngemonto ingenamoya angeke ihambe ngempela. Ngisho nje ukusuka ngeke isuke ngoba isuka ihleli phansi ngerima ayikwazi ukuhamba. And mawuyifika la kunamabhampi khona kuyezwakala ukuthi ifike ebhampini. Kodwa mayinomoya ungahamba uziyofika kude ungabuza ubuhlungu bokushayisa kwemonto ebhampini. So ke ikholwa ke liyadingeka libe nomoya oyingcwele ukuze lizwe uma selishayisa mfundisi. Amen. Amen. Iqiniso lelo kahle uJesu angisho mayesehamba ushiya umhlaba uyasho ukuthi uzosithumelela umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uye ozosifundisa singabazalwane ukuthi sikhuluma kanjani, sihamba kanjani,
kusho ukuthi umoya ingcwele futhi at the same time ulungisa i-character yomzalwane ukuthi u-character yomzalwane ibe i-character eveza uNkulunkulu ngoba umoya ingcwele uma eza uzele ukuzolungisa umzalwane ukuthi aqualify ukuyofika ezulwini, meaning that umzalwane kungenzeka angafika ezulwini ekholwa because of umoya ingcwele akazange wakwazi ukumfundisa or yena akazange wakwazi ukumlalela umoya ingcwele. Umoya ingcwele uyalalelwa, umoya ingcwele usoka even ilanguage yabazalwane ukuthi abazalwane bakwazi ukukhuluma ulimi oluqondile, bangakhulumi mhlambe ulimi labo lube mbacambili ukuthi umzalwane nangaphi yakhuluma kodwa ukwazi ukubaleka into eyisono mawungumzalwane. So that's why umoya ingcwele idingeka ke kubazalwane. Abazalwane ke mawungenawo umoya ingcwele kulula ukulimala, ukushayeka, ukubuyela emuva. Uthola umuntu bekakholwa esindisiwe kodwa sekabuyela emva because why? Sekusuke umoya ingcwele. So ke ngamanye amazwi abazalwane kufanele bafunde ukuba ukufana noDavide. Davide kunamanye amagama awakhulumayo ngithi chapter 18 ka Psalms na chapter 51 lathi uDavide khona athi uNkulunkulu hlanza inhliziyo yami, yabona, athi ungangemuki umoya wakho ongcwele. So kubalekile ukuthi masikholwa especially lesikhathi esifila kuso ngoba sisesikhathini la i-deception is all over the world, yabona ukuthi kudukise ke abazalwane. So ke kulula ukudukiswa uma ungenawo umoya ingcwele. Kanti umoya ingcwele ma ekhona kuwe kulula futhi ukuhlukanisa izinto ngaphandle nje ukuthi mhlambe kuze utshelwe ngabantu. Kulula ukuthi umoya ingcwele yena self okuwe akwazi ukuthi akufundise ukuhlola ngoba ukuhlola kuyinto ebalekile kumakholo ngoba amakholwa namhlanje awasahloli. Uma ungabheka abazalwane balesi sikhathi esikuso because of the absence of the Holy Spirit kwenza ukuthi abazalwane kube lula kubo ukukhonza uNkulunkulu anyhow noma ngayiphi indlela abafuna ukumkhonza ngayo bamkhonza because umoya ingcwele akekho. Ngike ngathi ngelinye ilanga ngakhuluma umlayezo ukuthi ibandla lamanje noma ibandla le-end time, angisho ibandla le-end time leli esikhulu, ibandla le-end time uma ungathi uyalibheka indlela elihamba ngayo, ngizoyibeka ngale ndlela, indlela elihamba ngayo ngazathi liyibandla lokuqala, ibandla le-end time angisho, kodwa lihamba ngazathi liyibandla lokuqala. Ibandla lokuqala wayengithi lihamba njengebandla lokuqala, lihamba ngazathi liyibandla lokuqala, kusho ukuthi lihamba ngazathi lisenesikhathi sonke. Angazi ukuthi uyangizwa. Ibandla lokugcina lihamba ngazathi ayikho into elibhekile kanti yibandla leli elibona wonke ama-sign we-end time. Uyangithola? So meaning that leli bandla le-end time kufanele ngabe ligijima likhombisa ukuthi liyi-end time. Uma ubheka ibandla labapostoli, ibandla labapostoli lihambe kwangazathi lona liyibandla lokugcina. Ziyachintshana lezi zinto. Mawuthi ubheka ibandla labapostoli ligijimile lihambile noNkulunkulu faithfully. Noma belishayeka endleleni kodwa belishayekela ukuthi lingawi phansi. Because of what? Because of belidepende kumoya ingcwele. Belikhuzwa umoya ingcwele, beliholwa umoya ingcwele, belifundiswa umoya ingcwele. So that's why leli abandla labapostoli beligijima ngayo yonke indlela because beligcwele umoya ingcwele. So belinga compromise endleleni. So ibandla leli sikulo, ibandla ekuthiwa ngele end time, alibonakala ukuthi ngele end time. Ngazathi ibandla elisaqala iministry, ngazathi uJesu ibandla leli aqala kule ministry yakhe. Of which leli bandla ibandla iministry dala iqale kubandleni labapostoli. Therefore ibandla labapostoli beligijima forcefully, beligijima ngamandla, belidepende kumoya ingcwele, belifundiswa umoya ingcwele, yonke into ebeliyenza bekungekho kunye bekungakhuluma kungaveli kumoya ingcwele. So manje ibandla le-end time likhuluma noma yini izinto oyibona lento ayiveli kumoya ingcwele kodwa seliyikhulumile, layikhulumela umhlaba wonke. Ngoba yibandla elingazi understand ukuthi kahle libandla la because alinamoya oyingcwele. Yes. So ibandla ke lethu lihamba njengebandla ziyachintshana. Ibandla le-end time leli
leli bandla le prophet uma ufunda uHosea chapter number 4 verse number 6 uthi uJesu uthi laphana uthi uHagai lithi uHagai 2 verse number 3 no9 wakhona uthi ukhona na oseleyo wayibona lendlu sesenkazimulweni yayo na besathi uyayibona isinjani manje ayisento yalutho mayethi ayisento yalutho kusho ukuthi ibandla lokugcina alenzi ngalendlela bekumele ngabe lenze ngayo yabona leli lokugcina ibandla efanele gijima kakhulu yile lokugcina bese mawufika ku verse 9 number 9 athi inkazimulo yokugcina yakulendlu iyoba nkulu kuneyokuqala kodwa masithi uyalibheka leli bandla lethu uyalibona ukuthi alibi likhulu inkazimulo yalo ayibi inkulu kunebandla lokuqala yabona meaning that ibandla lokuqala yilo ligijime kakhulu lagijima kwangazathi lona libandla le end time means that because it depende kumoya ingcwele ibandla labapostoli belingekho kulula ukuthi lidisiveke endleleni bengekho kulula ukuthi liphume endleleni belidepende kumoya ingcwele so ke lagijima kwangazathi lona libandla lokugcina then ibandla lokugcina lelo kumele ngabe ligijima kakhulu ukwendlula ibandla labapostoli lona ligijima libuyele emuva liyagijima at the same time kodwa libuyele emuva liyagijima libuyele aligijimi lifocusile kanti izwi lithi uma navuswa kanye noKristu ufunana okwaphezulu ninake nakani okwaphezulu ninganako kusemhlabeni ngoba nafu ukuphila kwenu kufihle noKristu so yilento ke ethi ibandla liyamdinga umoya ingcwele ukuze lizogijima ngokwendlela kaNkulunkulu noma ngokwendlela kamoya ingcwele because libandla lokugcina ibandla lokugcina yile libone zonke iprofethe ezikhona emhlabeni thina siyi generation iprofethe zigcwaliseka now and then right in front of our eyes but still sigijima njengebandla lokuqala sigijima njengebandla ingathi ibandla lokuqala kanti ibandla lokugcina kusho ukuthi ke la ilento ke ezofika la uJesu azothi ngenxa yokwanda kokubi kuyophola uthando kwabaningi mawuthi yabheka manje ibandla namhlanje selipholelwe na uthando lenza yonke into ibandla namhlanje alizazi noma liyezulwini or liyesokweni aliziboni futhi nalo alikhuzeki ibandla lamanje why lingakhuzeki because moya ingcwele akekho so liyamdinga umoya ingcwele ibandla lokugcina then another thing ukuthi ibandla lokugcina angisho amavesi aseBhayibhelini abhalelwe ukuthi ibandla kube yilo eliyenzayo lento ebhaliwe eBhayibhelini liyenze for instance makubhalwa lapha ku chapter number 3 ngithi verse number 15 16 ku encwadini yesambulo ikhuluma amanye amagama ithi awubandi awushisi usivivi why ungabandi why ungashisi why usivivi umzalwane it's because moya ingcwele akekho moya ingcwele mayengekho umzalwane uba ikholwa nje eliphakathi nendawo elindikindi okalazi noba liyaqala noba liyagcina okalazi noba liyahamba noba limile noba lihlezi alizazi amakhona namhlanje ubuza ukuthi kahle kahle uhlezi noma uyahamba noma umile lingakwazi ukuchazela ukuthi mhlawumbe athi uyangibona ukuthi ngenza awungiboni wena ukuthi ngenzani ngikubuzela ukuthi kahle kahle uyikholwa elihambayo noma uyikholwa elingahambi noma uyikholwa nje lindikindi so amakholwa namhlanje awabandi awashisi asivivi because iBhayibheli ngoba lithi awubanda ushisa usivivi kusho ukuthi uNkulunkulu ufuna ikholwa lenzeni lihlukanise ukuthi liyashisa noma liyabanda kodwa lingabi lukewarm amaKristu namhlanje lukewarm awakhuzeki awaboniseki instant mawashumayezwa wafundisa bona bafuna ukutshela wena kodwa ubatshela ngomoya oyingcwele ukuthi umoya oyingcwele uyamdinga umntwana kaNkulunkulu and it's easy bandla namhlanje ukulahlekelana nomoya oyingcwele because of i-character ne-conduct abaphila ngayo abazalwane mabephila nje ululu ukuthi ulahlekelane nomoya oyingcwele ululu ukuthi i-conduct yakho imxoshe umoya oyingcwele ngoba umoya oyingcwele mayeza kuwe uza ne-conduct yakhe kahle kahle ikholwa limiswe kanje my brother uma uzoba ikholwa uza ugqokile usesezweni angisho ezweni ugqoke impahla zase ugqokile so ke mawufika ebukholweni ufika usindiswa umkela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi sekumele uza ugqokile unjalo kodwa mase ufika la insindisweni ufika ekukholweni sekumele phinde ukhunyulwe izingubo zakho zasezweni
bese wenzani bese uyaphinda uyagqokisa ivangeli lelika Kristu ivangeli elimkhumulisayo umuntu bese liphinde limenza limgqokisa mangithi liyagqokisa likufaka imfihlo inkazimulo kaMoya Ingcwele ukuthi wena sowungumntwana kaNkulunkulu seyisidalwa esisha sikaNkulunkulu then say le character ke yekudala sekumele iphume bese uthola icharacter entsha enoMoya Ingcwele ekuzokwazi ukufundisa ukuthi uzube ikhola uphila kanjani icharacter yakhe ichintshwa kanjani imoldwa kanjani amen. Mhlambe kule ndaba nje sixoxayo uma sikhuluma ngebandla lakuqala sikhuluma ngebandla ebelidwa ngabapostoli leli bandla leli belibafuzile abapostoli isizathu la ibona kuqala abapostoli abakwaze ukuhlangana noMoya Ingcwele uMoya Ingcwele uqale wahlanganisa bona kuqala abapostoli baba yinto eyodwa base nabo begcwala uMoya Ongcwele ukuze lento abayiyona abapostoli iphumele kubantu angithi ukuze abantu babe yilento abayitshelwa abapostoli kuthiwa ke kwase kufika la khona sekufika abanye abantu abangesiwona amakholwa bafika bazodunga abazalwane uma bebadunga kwasho ukuthi abapostoli banoMoya Ongcwele okunokuba balwe baxoxa bayokwenza umhlangano eJerusalem ukuthi kulesi siphithiphithi esinjena kufanele thina njengabaholi senze njani uMoya Ingcwele wabatshela ukuthi abenze njani kusho ukuthi into ofuneka siyibheke la abazalwane abakwazi ukuvele babe ngabazalwane abaqotho kodwa ababazalayo bengekho qotho mhlambe ngike lapha ekhaya nginemfolomo le yama blogs ngikandi yebo ngike ngenza umzekeliso ngayo nje kubazalwane ukuthi lezi itini lezi enizibonayo zinezimbobo yabona zifuze imfolomo ngoba nemfolomo niyayibona ukuthi injengesitini yabona so ke if abazalwane abangabapostoli bona bekwazi ukugcina ubunye bukamoya buzokwehlela ebandleni bese kuthi ibandla libe yilento bona abayiyona so ke akakwazi la ake ngithi into ehluphayo konke yathintwa babamotha leyo ukuthi umuntu ufika egqoka izinto zasezweni into ehluphayo ke le yenza ungathi laba abantu bayahlupha uma efika lo muntu ufica uMoya Ongcwele engekho kukhona abapostoli bese kuba yibo abafuna ukumkhumula lo anganoma yezwa lapha uma abapostoli bekhumula lo kusho ukuthi lo muntu kufanele lezi zinto zakhe azigqoke mengekho phambi kwabapostoli ngoba yibo abamkhumulileyo akusiyena uMoya Ongcwele yabona so ke abapostoli abayeke ukuthatha umsebenzi kaMoya Ongcwele ngoba bazodala abantu abangeyona into efunwa nguMoya Ongcwele abayinto efunwa ngumpostoli kusho ukuthi ke mabe ibe yinto efunwa ngumpostoli uma esedrobheni lo muntu ugqoka lento yakhe ayigqoka ezweni ngoba umuntu amsabayo ngumpostoli yabona so ke abapostoli ke laba ke baqala babegcina ubunye yabona bebuvikela ukuthi bungalimali yikho babeze bathi masingaxabana mangabi khona ukuxabana phakathi kwethu ngoba singabazalwane yabona bezama ukugcina into okufuneka ificwe ngabantu so ke uma ke abapostoli behlulekile ukugcina lobubunye kugcina ke sekulwa nabantu lapha phansi ababaphethe
lo elwa esayida nobaba uDlakude lo elwe esayida nobaba uMotha benzelani na yikuthi laba bantu ababalandelayo abanabo ubunye bukamoya leyo nto ithini ake ngibayeke nje laba abaphostoli bela iBhayibhelini ngoba ngizokhuluma ngabo ngingaze ngibabone kodwa ake ngikhulume ngalabo engeke ngababona njengoba Ngidi nobaba uBhengu laba bazalwane bebeya bonke entabeni kodwa bengakhonzi endaweni eyodwa omnye iASEMS omnye iFaith Mission kodwa benobunye besentabeni kwakwenzeka into eyisimanga uma bebuya entabeni behla bebengehli baye emakhaya bebehla baqonde straight enkonzweni uma behla ake ngithi mayithu yehla manje baba Ngidi umoya uvela umqondise straight eAssemblies of God ubaba uBhengu aqonde straight eFaith Mission bafika bakhulume lo mlayezo ofanayo angithi yabona ba directwa ngibani ngumoya umoya akakwazi ukuba nebandla likaDlakude akakwazi lokho ibandla ngelakho umoya so uthuma umuntu ngendlela yakhe kodwa uma nanigcina ubunye naye ekini ukuthuma angasusa nangi baba Motha amthume eKZN la ngikhonzisa khona uthothi siphambene endleleni ngamateksi mina ngize ngapha yena wayali kodwa asazi uma efika le uthola ukuthi uyokhuluma exactly into engiyoyikhuluma nami lapha so ke abaholi bamabandla ibona okufuneka bayihluphe yabona iqhude cha ngiyahleka uyabona iqhude yeah awukazi ufica isikhukhukazi sesihlezi esikhundleni kuqala iqhude lihambe nje liye lapha libe lokhu lilala ngeke ngilibuke lilale livuke lilale livuke sondela isikhukhukazi lokhu lilale iqhude libuye livuke lizama ukuthi isikhukhukazi asizozalela la angithi yabona uma ke isikhukhukazi sizalela lapho ke sibekwe khona iqhude umfundisi noma ngumholi akube nguyena ofukamela ubunye alimale emeza ukuthi ubunye buyaphuma kuye ngoba uma yena engenabo nabantu azobazala bazofuza yena uthola ukuthi manje sebengena abazalwane ezimpini zabefundisi batheshi ababazi ukuthi babangani kanti inkingi ilahleke ebunyeni phambili ubusikhuluma ngobunye manje ubunye uyabona mabu ngekho ubunye mfundisi ningeke nikwazi ukusebenza la nobathathu ngeke nikwazi ningavele nixabane omunye ahambe kodwa kufuneka nibe qonda kunye nibe enhliziyonye kushiwo njalo lapha encwadini yezenzo kuthiwa abakholwayo babe enhliziyonye bekuqonda kunye kusho ukuthi kulwele lokhu ukuthi ube enhliziyonye nomunye umzalwane nizwa ukwesaba ukukhuluma amahlazo ngaye uyabona ngoba lento ikwenza nawe ube sensitive ukuthi uvele nje ngikuphoxe nje leyo nto manje ngikuphoxile ake ngithi kukhona into engeke ngayikhuluma la anganoma kokugcina ngafe ngakhuluma kahle ngeze ukuthi ngikhulume kahle ekugcineni ngazama ukukhuluma ngokuhlwithwa mhlawumbe uyayikhumbula leyo lokhu uzayame njalo wakhuluma ngani ngakhuluma ngerapture yabona ngabeka ngendlela engabeka ngayo and mase ngiphumile la ngeze ukuthi kukhona umuntu la othi ngubani obengithumele lokho ebengikukhuluma ngahamba ngaze ngawufika ekhaya ngeze ukuthi ukuthula nginakho lo muntu uyangidirect uthi ekuqaleni ukhulume kahle into engikuthume yona wawusukhuluma indaba ongahlangene nayo engakaze ngikuthume yona so ke lento obuyikhuluma uyilahle yonke ngalento oyikhulumile ngingakuthumanga yona so ke uyabona ukuthi ubunye abuthathi side bomuntu angithi uma sifuna ukuyezulwini angikwazi ukuthatha isayidi ngabathe ngiyazenzisa ngithi lalela ngagcina ngifonelwa ngomunye umama osekudeni wathi babudla kude ngikubonile lapha wathi yeye uze kahle kabi salalela
uyilahlela wathi umntwana kaNkuluNkulu angeke ayikhulume lento ikhulume yazi sengidirectwa ngomunye umuntu mina ngiyitshenti ngumholi ngala ngase ngiyabona ukuthi ngigejekile so ke yikho ngithi uma nje singabaholi noma sihlobo lomuntu kodwa asibugcina ubunye bukaNkuluNkulu ngoba noma sengihlezi la fanele kube ubunye obungifunza amazwi umoya oncela adinga ezwe ngabantu manje ngithi mina ngase ngiqedile yabona kodwa ngase ngifaka ulwazi lwami sengifuna ukusho nami ngendlela yami indaba engiyizwile engahlangene ona ho izwile yabona manje ke umoya ingcwele akafuni ukukhuluma into angakuthumanga yona ukhuluma into oyizwile ngoba ngabo ukuthi ubengakaphumi kimi yabona ubesangisola ngasheshe futhi ngaphenduka nalowo engangizama ukumphendula la ngamfonela ngathi hey ngamthumelela nalokhuzana yami ngathi lalela la uyilalela uyiqede bese ngitshenti yini wrong la wayilalela wayiqeda wayithinya wathi hayi yona lento yakho inika amandla kodwa manje musu ukhuluma lapha eqineni hayi ingenze ngajaba yabo ngase ngithi yilokho ke engikuxolisayo ukuthi lokho kuzwile yilokho ebenguthunywe umoya ohlala kimi kaNkuluNkulu kodwa lokho ongakuzwanga bese kuvuka umoya wendodana endala ivukela indodana yolahleko ngathi bekungafanele uma benginenkinga nento ishilo bekufanele ngize kuwe sixoxe sobabili kodwa manje ngiyoyisho so ke isizathu ke sika moya ingcwele emakholweni yikuthi akudirecte amazwi akufake emlonyeni ukuthi ngoba lamazwi engwafaka kuwe azophilisa abantu nalo wayawe nobona ngathi uyaduka ofuna ukumphendula la letha amazwi azomphilisa naye ngoba muletha amazwi angumkhonto uzomqedela so ke kungagcina uthola ukuthi abantu bakhuphuke manje bazofuna ukuvala umsebenzi wenu ngenxa kadla kude othe ngafika la afight abantu bese kuthi kusho ukuthi lento le yakhelwe ukweqhatha abantu noma yakhelwe ukuthuka usibanibani so uyabona nani nigcine ninegama elibi kanti ngumuntu ofika la alahla into ayithunywe ngumoya ingcwele angithi kukhona incwadi ekhuluma ngoJohn uJohn ubethunywe eNinive wayishintsha endleleni uyogwinywa inhlanzi nje usephumile endleleni kaNkuluNkulu so ke inhlanzi ifika igwinye la ufika la uthunywe nguNkulunkulu ufika ugwinye inhlanzi yokwazi indaba zabantu uyeke lento ethunywe nguNkulunkulu ukhuluma indaba ubona ukuthi manje ke yikho ke ngithi ngiyacela abazalwane bangavumi ukuhamba umoya ingcwele engekho phakathi kwabo. Amen. Iqiniso lelo eliphelele. La ngiphethe incwadi la kaMakorinte chapter number 3. Ikhuluma ngabazalwane ukuthi abazalwane kuba khona abazalwane ababizwa ukuthi bangabazalwane abasesebancane noma abasesebasha. Laba elithi iBhayibheli basadinga ubisi. And then umzalwane ke mayisadinga ubisi kusho ukuthi usesemncane samela khule. Athi mayisekhulile mayise matured sefika ku maturity stage sekumele adle okuqinileyo. So ke kuba ingozi kubazalwane ukudla okuqinile kanti usadinga ubisi. Uyabona nto? Mawusadinga ubisi kufuneka udle ubisi. Luzokulimaza ukudla okuqinileyo yakusukho kwakho okwabadala okwasebaqinile. Indithi nasiphiza ngobisi. So ke uma umzalwane ezodla ukudla okuqinile kanti usedinga ubisi ila ke kufika khona lento lema division abakhona emabandleni. Amabandla anama division amaningi. Hawu. Enziwa ukuthi usuke wajahela okuqinile kanti usadinga ukuthambile. Usadinga ukukhuliswa.
ukukhuliswa komzalwane kuyiprocess ende ayincane. Akuveli. Kwenza nje example ngithola ivangeli ngabo 93. Kodwa into eyangisiza ukuthi bengihlezi ngifundiswa izwi kuze ngikhule. Ngize ngizofika nje la ko 2000 la sengizoqala khona ngize ngingene ku ministry ngize ngiunderstand ukuthi ngibizele iministry. Bese kuyisikhathi futhi bengayiboni nalento ukuthi ngilobizo ngingayazi bi until izibe confirm kuNkulunkulu. Kusho ukuthi uNkulunkulu kuba nezindawo namakamera afanele akufake kuwo. Akufake ekamereni lokuthi lele labantwana awungene ekamereni labantwana uhlale la ubone ukuthi ekamereni labantwana kusetshenzwa kanjani kuphilwa kanjani uze ufike ku stage la uzoba khona kuthiwa manje sewumdala sewumntwana osukhulile. So ke ukuze kungeze kuba nalento yokuchayisana noma to be rebellious abazalwane abaningi bayamthanda uJesu but it's easy for them to be rebellious. Why bebabu is kuba rebellious is because basuke bafuna ukudla okuqinile kanti badinga ubisi basadinga ubisi. So kulula ukuthi usathana abashaya abazalwane mabenjalo. So uma ungumzalwane funeke ukhuliswe ngobisi uzofike ku stage la sewukhule khona. Meaning that umoya ingcwele sekakwazi ukuteach ukufundisa ukumlalela ukumuzwa. Mayethi now khuluma legama ukhulume lona kube kuphela unga-add igama lakho ngoba sewukhulile spiritual. Kodwa uma ungakakhuli spiritual uthi ekhuluma umoya ingcwele ubukhuluma bese uyamedela. Kanti ngale nkathi umedela umsusa kuwe bekakuwe ekhona ehamba nawe. But for the sake yokuthi wenza lethandwa uwe hayi uye. Uyakwenza le ukuthi umoya ingcwele bese ayakushiya. So ngizama ukuthi ke into la elimaza ibandla lale end time ukuthi because of the absence of the Holy Spirit yenza ukuthi ibandla libe divided libe that's why yadonswana manje abanye bayale abanye bayibona le ngale ndlela abanye bayibona because of ispirit abakhulile abazalwane base bafika ku maturity stage baze bafika la sekuthiwa okay so ukhulile manje sewudinga ukuya ku next level la sewuyodla khona ukudla ongathi kuqinile. Le verse ngithandile nje ukulifunda ukuthi abazalwane I think balazi understand kahle noma sizothi ukulichaza nje kafishane. Lithi ke la indlela yokulandela abafundisi. Nami ke bazalwane bengingena ukukhuluma kini njengakwaba kamoya kepha njengaba kwabenyama njengakwaba izingane kuKristu. Uyezwa ke la uyahlukanisa akakhulumi njengakwaba kwabakuphi bakwabumo kwabakamoya kodwa njengabanjani benyama. Uyabona ukuthi amakholwa kuyenzeka ukuthi ukhuluma nekholwa wena kanti ikholwa lisesenyameni alikaphumi enyameni. Lizile lona liyamthanda uJesu liyakholwa kodwa inkinga lisesenyameni. That's why chapter number 8 ga Roman chapter number 8 verse 4 no 5 ukhuluma ngendaba ngokamoya ungekholo elihamba ngokomoya nekholo elihamba ngokwenyama. Kodwa bonke yini amakholwa bayakholwa kodwa inkinga into ebahlukanisela leli linye lihamba ngokwenyama nelinye lihamba ngokamoya. So ikholwa malihamba ngokwenyama lizoveza izithelo zenyama. Then ikholwa malikholwa lihamba ngokwamoya lizoveza izithelo zikamoya. So ikholwa afuna ukulazi ukuthi amakholwa ayahluka. That's why ifuneka ikholwa lifundiswe izwi lishunyayeze ikholwa afuneka lishunyayeze iminyaka. Khona abantu abafundisi njengamanje bayashumayela kodwa basese ngama premature uthuzwe akakaphumi enyameni kodwa umzalwane umfundisi uyashumayela. Uyaziwa futhi baziwa umhlaba wonke ukuthi uyakwenza kodwa uyabona lo muntu usesenyameni. Kunezinto ezingakaphumi la kuye. Izinto ebeyiphila kuye esesezweni zisaphila kuye esekholwa. Angazi ukuthi uyangizwa la. Uyakholwa lo muntu. Ngale kusho ukuthi ngathi mangathiwa manje kuvela impi angalwa manje ngoba inyama ayikatutshwa akakayihluli inyama akakayinqobi. So ikholwa yabona uPetros uhamba noJesu. Uhamba uJesu uhamba nabafundi. Ngale nkathi ezobanjwa.
uthi uJesu kuba bayaxoxa bayadla maye beqeda bezophuma behamba uthi uJesu uyabuza niphethe inkemba zingaki bathi zimbili uthi kwanela sambeni makuhanjwa ufikwa le sekufika laba abazobamba ubani uJesu mabefika uPetros udonsi uthi inkosi silwe na udonsa inkemba uyashaya uPetros lo umzalwana kodwa wenzani udonsa uyashaya kukhona nje amakholo akhona ebandleni akhona evangelini kodwa phethe inkemba zokunquma indlebe zabazalwane uyangithola so ukhipha inkemba lo uyanquma ngoba yikhola yena uyakhola kodwa enyameni akakaphumi usashaya makumele eshaya uyalwa makumele alwe kodwa yikhola that's why ke lidinga umoya engcwele uyadingeka ukuthi azo transformer the name transformation liyadingeka amakhola and leli gama le transformation lifika ngale nkathi wena uqala uvuma ukuthi ngisadinga ubisi ngidla ubisi ngize ngifike la sengizwa khona sengikhulile ivangeli seliyangihlula yabo angisakwazi ukuphila ngaphandle kwevangeli selikudlile ivangeli legwinyile sewufile wena sekuphila lona kuwe so amakhola mayifika kuleso stage asuke sekafika estageni sakukhula kwelikamoya ukuthi sebedla okweqinileyo ke manje ngoba sewungakungishaya la ufika uyabona ivangeli linzima ivangeli ngenye indaba akusile abantu abayicabakayo loba le abantu abayikhulumayo uJesu mayizofika athi okushaya ngapha mnikela ngapha ufika kanjani lapho akusilula ukufika lapho that's why ifuneke ukhule ezwini ulidle izwi kufe wena bese kuphila uKristu kuwe ngale nkathi sekuphila uKristu kuwe kusho ukuthi uyikholwe elikhulile manje eselidla ini eselidinga ukuqinile ngoba noma sengakushaya umuntu usungakuthula nje baze bakubuza bakwazi bathi Moses siyakwazi wawukeziwa lento ngoba sewudliwe ivangeli ligwinyile ivangeli liqedile so ke sewukhulile manje spiritually sewukhulile sewungene ezingeni la sewudla ini okuqinileyo khona so amakhola ke leso stage ayasidinga so manje ke lana ke uthi umpostoli ngani phuzisa ubisi anganiphi ukudla okuqinileyo ngokuba beningakaqini yebo nakalokho anikaqini uyezwa uthi beningakaqini uphinde uthi futhi yebo nakalokho anikaqini kusho ukuthi ukuqina bomzalwane noma ukukhula kwekholwa yiprocess akusiyi 3 years akusiyi 5 years kodwa iprocess yokuthi ukhule uzufike la umoya ingcwele akuhlule khona lapho ungasakwazi ukukhuluma noma bangakugibela bakugibele vela abantu ubavumele bakugibele ngoba kule stage sokuthatha uJesu okushaya ngapha mnike nangapha uzofika kanjani leso stage kanti awukadli izwi wakhula kwagcwala umoya ingcwele funeka uzugcwala umoya ingcwele mase ugcwele umoya ingcwele yila ufika ufakene khona nabo Stefan athi uStefan ebemkhanda ngelitshe athi ngibona izulu livulekile akasaboni ngaphi igama ziliyehla limthela umzimba kodwa athi mina ngibona izulu livulekile ufika kanjani ufocus kuNkulunkulu ngoba ugcwele umoya ingcwele mawugcwele umoya ingcwele ngeke umthuke umuntu ngeke ulwe nomuntu mawugcwele umoya ingcwele ngeke umembarazi umuntu ngeke umhla mawukuthi unenkinga mhlawumbe ake ngithi nginenkinga nobabudla ukuthi funa ngiye kuye babudla ukuthi hayi man khona la ngingazange ngenza kahle khona ngiyaxolisa uyalimala mawuthi uyaxolisa khona umuntu ozohamba ekubona la estradini ukuthi ngide ngiyaxolisa akekho akisho akekho umuntu ozohamba ekubona la ukuthi ngifikile eGanda ganda ngale kathi size siphazamisana lapha ngizile eGanda ngazoxolisa ngathwala ngoba sewukhulile kuphi kwele kamoya so kubalekile ukuthi sibe nomoya ingcwele so that sizokhula kwele kamoya so uthi umpostoli ke ngani phuzisa ubisi ngoba beninga kanjani ningakakhulu bese athi nakalokhu angakhulu kusho ukuthi ibandla ungalibona wena liphila lihamba noma ligcwele uthi wena selikhulile kanti alikakhulu nabanje ulisuma yeze 10 years 15 years haw kodwa lebandla alikakhulu nakalokhu uyabona ngoba ukukhula kwethu kufika kuba difference ukukhula kwethu kufika kube kwehlukisa ukuthi uyavuma na ukuthi ivangeli litransform likushintshe likuguqule uma uvuma kuzoba izukhula njengamanje ake ngithi uma ngathinta lapha ku chapter number 24 ku Matthew from verse number 8 khuluma enye indaba lapha ebuhlungana
yabazalwane yokholwa ukuthi abazalwane kune stage abanaso se-end time sokuba lukewarm, sokuba abazalwane abandikindiki noma abazalwane sebephelele uthando. Ibandla esikhulu isikhathi esikuso yila abazalwane bephelelwe uthando khona. Uthando ungasesile uthando. Sekuthanda umuntu because of what? Yabona? Akusesi uthando loluthi unconditional love lwamaKristu. Lolu thando lwe-unconditional love ulithola kuphi? Ulithola ngokuthi unomoya ongcwele. Ulithola ngokuthi uJesu kuwe bese liyathelwa ke lolu thando. Ukwazi ukuthanda wonke umuntu. Uthande bonke abazalwane, uthande bonke abantu, uthande abazalwane, uthande umakhelwane. Leyo nto leyo i-character yasezulwini ekufanele ibe semakholweni leyo yokuthanda. Yabona? Lokuthanda abazalwane nje i-character leyo yasezulwini. Ekwenza ukuthi wena ngelinye ilanga you will be in heaven because uyabathanda abantwana ungamamazi unothando likaNkulunkulu. Uyabathanda abantu, uyabathanda abazalwane, uyabathanda even abangakholwa, uyabathanda ngothando lobuKristu. Ngoba lento itheliwe la kubo. Kusho ukuthi mawuthanda wonke umuntu, kusho ukuthi usunale nature kaNkulunkulu manje. Ngoba wenzeni? Wenza le uNkulunkulu ayithandayo, ayithokozelayo. Kuba inature kaNkulunkulu esikuwe. Ngoba amakholwa mayisekholwe kahle sesindiswe kahle fanele inature kaNkulunkulu ingene kubo. Njengami la ngifunde iverse la likhuluma ngokuphikisana kwabafundisi ukuthi omunye uthi ngoka Apollo, omunye uthi ngoka Petro, omunye uthi ngoka bani. Yabona? Bazibiza ngamagama because of what? Mase beyibiza kanje abazalwane wokwazi ukuthi inature kaNkulunkulu ayikho kubo. Kulahleke inature kaNkulunkulu ngoba uma uNkulunkulu umthanda, the nature of God ivele isuku izongena la kuwe. Ngisuka nje ngithanda uKristu ngingazi ukuthi ngimthandelani, ngimthande ngothando lukaKristu. Ngithande wonke umuntu engingamazi, ngimthande ngothando lukaKristu. That's why ku easy kithi thina ese uNkulunkulu asesizile kulendlela. Ku easy mina ngithi ngihamba la estradini, ngibingelela umuntu kunjani sawubona, uJesu Kristu inkosi. Uyakuthanda uJesu yazi. Ngimshumayeze la. Yabona? Kulula leyo nto ngoba la kuwe sekune nature kaNkulunkulu. Mawubona umuntu isidalwa sikaNkulunkulu usifisa ukuthi lento enginayo ingathi angayithola. Ngeke uthi ungenayo into kaNkulunkulu bese umfisela umuntu ukuthi ngathi lento enginayo ingathi angayithola. Instant kuba nokuba jealous. Awungeke ufise ukuthi umuntu abe nalento onayo. Because why? Awunayo nature kaNkulunkulu. Suka abantu badinga inature kaNkulunkulu ukuze bathandane nje. Malithi iBhayibheli ke ezikhathini zokugcina abantu bazoba ngabantu abalukewarm, abantu abangenaluthando, abazichenyayo, abenza yonke lento. Kusho ukuthi kusuke kuphume inature kaNkulunkulu emntwini. So ke ukuze kubuyisele inature kaNkulunkulu emntwini, akathola uJesu bese athola umoya ongcwele. Umoya ongcwele uyamdinga. Abafundisi nje emhlabeni bayamdinga umoya ongcwele ukuze abafundisi bakwazi ukuthandana emhlabeni ngoba angesikwazi ukuhamba sezulwini singakavezi uthando kaNkulunkulu. Kufanele siliveze uthando sithandane esingabantwana bakaNkulunkulu emhlabeni. Njengamanje sisesikhathini la ngingasho athi ama prophets of the Bible agcwaliseka left and right and center, meaning that Jesus is coming back. Kodwa ke kunezwi alikhalelayo kuJesu elibhlungu eliku-18 verse number 6 and 8 lithi gazi indodana kaNkulunkulu mayibuye emhlabeni izolithola yini ukukholwa emhlabeni, because uNkulunkulu makathole ini emhlabeni? Ukukholwa. Makathola abantu abanjani? Abakholwayo. Manje lokukholwa kufanele kuphinde kube nezenzo. Yabona? Kube nezenzo. Like if kuna something wrong oyenzile njengomzalwane kufanele sikwazi ukucorrectana futhi sikwazi ukucorrecteka. So abazalwane ke abangenawo lo moya kaNkulunkulu, 1 abakwazi ukucorrectana, 2 abakwazi ukucorrecteka futhi. Ngeke umboyise endleleni abuyiseke because why? Kunento engekho, the nature of God efanele ibe la kuye. Umuntu mayeba ngumzalwane uba isidalwa esisha, meaning that bekane nature enye, the opposite of God. But once wathola uJesu uba ne-nature entsha, i-character entsha, iyamold i-character yomuntu, iyaqalwa phansi, iyarebuildwa manje. Uyaqalisa ubuyiselwa kuNkulunkulu. Sewuqala uba ne-nature kaNkulunkulu. Yayibona. So ke ngicela ukulifunda ke ngoba bengilifundile bese ngiyaqeda. Ithi ke ngokuba niseyibo abenyama, ngokuba uma kusekhona phakathi kwenu umhawu. Uyazi ukuthi umhawu nje mangabe ebandleni kunomhawu, mangabe abazalwane bese nomhawu, kusho ukuthi basengabenyama, abasiba bakamoya. So iboldeka kanjani i-character? Kufanele ubuyele ube ngumntwana kaNkulunkulu, ube ngokamoya.
manje lithi niseyibo abantu abenyama ngoba kukhona ini uma right lithi nokuphikisana khona nani Nokuphikisana. kusho ukuthi nisengabani makusekhona lezi zinto Abenyama. masinokuphikisana sengabani abenyama so ke singabenyama uma sazoqhubeka sihamba ngani ngomawu sibe nani nokuphikisana lithi ke nokuphikisana anisibo abenyama nokuphikisana anisibo abenyama anihambisi okwabantu na right ngicede lapha ngokuba nxa omunye ethi mina ngingokaPaul omunye mina ngokaApollo anisibo abenyama na yabona uma kukhona once kwaba nokuphikisana kubazalwane wokwazi ukuthi kusho ukuthi kuhanjwa ngenyama akuhanjwa ngokukamoya ngoba ikholwa funeke lihambe ngokukamoya ukuze lizoveza izithelo zikamoya hayi zenyama yileyo nto ebalekile kumakholwa amakholwa enye into efanele siyiveze kahle deeply ukuthi iBhayibheli ake sibuyele lapha ku chapter 17 encwadini yezenzo angazi isikhathi sinjani mhlambe sisondela la encwadini yezenzo kuno verse number 11 mawuqala verse number 10 lithi abaseBeria babe bahle kunabaseThessalonika yayizwa seyihlukene lento abazalwane bonke abaseBeria yini abazalwane abaseThessalonika yini abazalwane kodwa lithi iBhayibheli abaseBeria babe bahle kunabaseThessalonika kusho ukuthi ngamanye amazwi abaseThessalonika ngabazalwane benyama kodwa abaseBeria ngabazalwane bakamoya kodwa behluko into ebenza abahluke yini ukuthi laba baseBeria bebehlola nemibhalo ukuthi whatever ekhulunywa odlakude eshunyayelwe odlakude ake sihlole vele ukuthi injalo na embhalweni yabona iBhayibheli libhalelwa thina is a book of reference le yokuthi sikwazi ukuhlola ukuthi udlakude usahamba kahle noNkulunkulu na isefo amen so ifuna ukuthi uphinde umhlolo udlakude esengishumayezile udlakude waqeda ehlumayelile waqeda kodwa uyahamba na ngempela ngokukamoya yena so lithi ke lapha abaseBeria babe bahle kunabaku baseThessalonika laba abaseBeria bebehlola imbhalo ake ngithi nje njengoba likhuluma ukuthi abanye bathi uthi omunye ngokaPaul omunye uthi ngokaPaul baphinde bayihlola manje ngoba wena uthi ngokaPaul nina nithi nilandelwa uApollo nina nithi nilandelwa uPaul kahle bangabapostoli bonke lapha besithi answer yes kukhona ukuzwana phakathi kwabo bo2 ngoba nilandela uApollo no yebo kukhona ukuzwana kini no2 kubo boyi2 okuqala besithi answer hayi ukhona ukuzwana kuApollo nakulokhuza nakuPaul kuApollo nakuPeter kukhona ukuzwana kodwa manje why ke nina nibalandelayo nihlukene yabona manje ukuthi kunenkinga nilandela uyazwana uPaul uPeter or uPaul beno Apollo bayezwana phela iBhayibheli lesifundela bayezwana bona kodwa abalandeli kuyashayisana kusho ukuthi kunenkinga kunento efanele ilungiswe phela ngoba kwazi ukuthi uPaul uPaul no Apollo bayazwana kodwa abalandelayo abezwana ngoba laba bantu umsebenzi wabo lo Paul no Apollo no Paul umsebenzi wakho ukuthatha abantu abase kuJesu awubakheli kuwe angakhela abantu kimi ngibakhela kuJesu uJesu ozolanda ibandla futhi uJesu nejudgment ngale ngaphesheya othi wena uyesokweni wena uyesokweni ngokuthi awulenza ngizwe yabona so manje angilandeli uApollo ngangishumayeza nje ngiphenduke ngimthande njengomfundisi wami kodwa into efanele ngiyazi ungisa kuJesu angipheleli kuye angazi ukuthi bangizoza angipheleli kuApollo angipheleli kuPeter kuPaul funeka ngiye kuJesu ngoba umuntu obufirst phambano noba uJesu so ke manje laba baseBeria lithi babe bahle kunabaseThessalonika ngabazalwane bonke kodwa kukhona abahle bese kuba nababi why bebabi is because abahlola imbhalo ukuthi le ndlela esihamba ngayo ngabe sasisa khona la sisiya khona na ngoba kungenzeka uma uthatha usakhomba indlela kaniseka jikile
It's possible phela la endleleni kuyalinyalwa la endleleni. So ke funeka uphinde nawo umbamba ukwazi ukumvusa umoto. Mayisewile ubona hayi bo le ndoda ngathi ayisahambi ngale ndlela ukwazi ukumpick up ngoba udlile umbhalo wakhula wadla ukudla okuqinileyo uqale ngobisi lwakukhulisa ubisi wase uyabona ukuthi hayi sewusestage sokuthi ungadla manje ini okuqinileyo then mase udla okuqinileyo usuyakwazi hayi mphosoli ngathi umfundisi usahambi kahle iseseyiyo le ayisisiphele ezulwini iBhayibheli lithi ungasabi umuntu ukudlula uNkulunkulu manje abantu banamhlanje basaba abazali banamhlanje basaba abantu kwendlula uNkulunkulu basaba abafundisi kwendlula uNkulunkulu baze baba worship these days. So that's why umoya ngcwele edingeka ke bandleni ukuthi umoya ngcwele wamamkela naye neqala nje umoya ngcwele umamkele yena umoya ngcwele wakhuluma kukhona la akakhuza khona la akufundisa khona indlela yokuphila. So ke la lithi ke abaseBhereya babebahle babehlola imbhalo ukuthi ngempela zonke izinto ezilotshiwe eBhayibhelini abayikhulumayo abapostoli zinjalo na kusho ukuthi into eyenza abahlole umoya ngcwele ngaphandle kamoya ngcwele ekwazi ukumhlola umuntu ukuthi usesenoNkulunkulu noma akasenayo ngoba kukhona isikhathi la uzozwa wena kushashumayela umotha manje kushumayela umotha onoNkulunkulu kodwa kufika isikhathi uthi kuseshumayela umotha engasenaNkulunkulu fanele ukwazi ukuhlukanisa ukuthi ngempela lo mzalwane usesenayo uNkulunkulu na umuzwe futhi akasasekho ke manje uNkulunkulu futhi uthi noma kunento evelayo mhlambe eyiphuthanyana ukwazi ukuthi mawuyicorrect ngiyakutshela nje nawe uyambona ukuthi uyacorrecteka na or usekahlezi le phezulu akasathinteki uyabona so that's why lithi ke abaseBhereya babe bahle kunabaseThesalonika babehlola imbhalo ukuthi ngempela lezi zinto abasitshele zona abapostoli zinjalo na eBhayibhelini kuhlolwa abapostoli bokuqala kade behamba noJesu therefore how much more ke laba be end time amen. Ya ngicela ukubuza ngale revenge le ukuthi le verse lokukhuluma ukuthi bebekushaya ngabo kulehlathi singapha must give them the other cheek bakushaya ngabo ngifuna incazelo into engiconfusayo le kahle la uNkulunkulu yasikhondema ukuthi singabuyiseli ububi ngobubi. Yes iqinisa yabo ngoba uyiqedile uthi uNkulunkulu okay mama ukuthi ni confusion yami la ukuthi is it isitshela ukuthi singa revenge or because angazi confuse nale part le uthi khona la ukukhuluma khona ukuthi umuntu bamshaya igazi lihle Stefan yeah like I understand ukuthi okay musono moyo ngcwele you just let people do whatever you can't even protect yourself or is it only yes it's vimbi ukuthi singa revenge kuphela or are we also able to protect ourselves from mase nomoya ngcwele nyakwazi ukuziprotecta na or just let umoya ngcwele umprotect yeah kali kwakudlakude kathi khona uyiphendula angikho kuleyo ngoba ayikho lula la ayibuzayo ngoba mina ngisekuthenini into esiza umuntu ngumoya ingcwele phela nje ngoba umoya ingcwele engekho ungagcina uphila impilo khona lensizwe yayifunde kakhulu eyake yagijima yafika yabhabhadisa abantu babebiza uApollo yafika yabhabhadisa abantu yayihambela uma efika uPaul ngemuva angithi lento yayizibona nomehluko uPaul ubeyisichwangchwangu nje izingelela amakholwa kodwa into eyamdubula yonyazi lomqumba phansi kwase kuthi izwi elakhuluma kuye laba ehamba nabo abalizwanga ngoba laliqondene naye kodwa into engiyifuna lapho uma esefika la kade khona Apollo ufika abantu bayidlela izono ubafundisile wayifundile ayikho into angayazi so uma ungasebenzisa ivesi lodwa ungenamoya ongcwele ukhanda abantu abasho babamotha athi bathi abantu bezwana kodwa laba
balwe yini indaba ubanike ivesi lodwa basala benza izono mefika uPaul uthake ningitshela indlela enenza ngayo izinto kodwa umoya ingcwele nami emukela na kade befundiswa umuntu ofundile uchwepheshe impela uthisha bathi laba asikaze sizwe thina Nomoya ingcwele. yabona so ke kuyingozi nakho ukubafundisa bengenaye umoya ongcwele ngoba kwayona into bafundisa yona abayizwa yini enza ngisho njalo lento koyishoyo yokuthi umuntu ekushaya ngapha ulethe ngala inzima leyo ngoba ifuna ube nomoya ingcwele kanjani ke mfowethu angithi abantu njoba ngikhuluma la kukhona abazothi bangalalela bangifonele bangigive benze njalo abantu bakuthuke impela uzugodola uhlezi wena manje ke isign kamoya ingcwele ukuthi khona kumina yezo mfundisi angizukubuya ngize la ngizophendula ngoba uzongitshena ukuthi angingaphindisi okubi ngokubi so ngiphendula ke lento yesihlathi ukuthi le iyabageja abantu ngoba uyabuya umuntu uyabona engavumanga nalesi sihlathi lesokuqala nje akamniki lesesibili uzolwela lesokuqala uyabona so ke leyo nto ngiye ngithi mina ngiyafisa ukusho lento yayishiwo uPaul enxusa ibandla ukuthi ucela ukuthi limkhulekele naye njengomuntu akazethembi uthi ningikhulekele nami so nami ngiyathanda ukusho ngihlezi la ukuthi abazalwane bangikhulekele nami ngoba akusinto engingayisho lulu ukuthi ngingayenza ngoba angazi ukuthi yini enza uPetro azithole edonsa inkembe zama ukulwela uJesu so ke uStefan lo mbonayo okhandwa ngamatshe lithi iBhayibheli egcwele umoya ongcwele yabona noPaul lo ukhona lapho kulabo bakhanda uStefan ngamatshe uyabona so le ndaba kamoya ingcwele ingozana ngoba ungakwazi ukucabanga ukuthi unaye kodwa imphumela yokuthi unaye ingaveli yabona yenzwa ukuthi sengihlulekile ukukunika esinye isihlathi yabo ngigcine manje lento ngiyenza ngathi into ekhulunywayo kanti into eyenziwayo uthola ukuthi masixabana manje la endlini angizukwazi ukukunika leso sihlathi kodwa nami likhona izwe ngizolikhipha elikhomba ukuphindisa lento ilethe mina so ke injula lwazi indaba kamoya ngoba uthi uJesu njoba nginithuma ukuthi hambani niyoshumayela into yokuqala okufuneka niyenze hlalane emzini nize nembathiswe amandla so ke lento exabanisa abantu baxabana okwangempela yikuthi bahambile bengawembethe amandla ngamandla atshela umuntu ukuthi ungaphindisi esho ake ngithi uma singaphuma la sithola imoto lapha phandle ingasekho iyophela yonke indaba ukuthi uzomnika esinye isihlathi sesifuna manje Imoto. yabona kuphume nento besiyikhuluma la endlini angeke nje sihambe siyothatha enye segalaji simnike phela njoba kushizo lithi mekushaye ngapha wenze njani umnika lezi ngeke ukuthi hayi ngoba sebeyithathile le wothi ngothatha nalesi endlini ngibanike yazi umbuzo wami babu kanje ngiya understand le revenge yokuphindisela athi ngicembe bangayibuza ngomsex so asithi sonke sinomoya engcwele ane then kufika igebengu zisi-attack ngikhuluma in terms of protection or protecting yourself Alright, impela. protect Alright, impela. because unomoya engcwele ukuthi wenza njani bangeza abantu manje la basi-attack what do we do do we pray and ask for the Holy Spirit to guide us or
do we fight and protect ourselves or kanjani? That is not paying revenge, ne? Or maybe being understand. cha uza kahle impela Buzela lokho mina. kodwa ke ngifuna ukuthi ke wenze kahle kungibuze ngento esengidlule kuyo kahlanu kodwa ngikaze ngenze lutho ngithe ngila eGoli ngase John Foster 2009 ngathathwa zigebengu ngoBM bahamba nami baphumpela edrobheni kwangafika ukuthi hayi ukuthi bangibambile cha bahamba nje kahle nami ngakhululeka bafika la sifika khona bakhipha imense bakhipha lokhu abakhipha ibhamu ngathi nje mina kubo ngicela ukuthi ninginike ithuba lokuthi kukhona umuntu engifuna ukumfonela bangishaya ngapha ngesibhamu umnye wangichofoza ngomensela ngase wasethi lo munye uzofona ngani ngoba nayi ifoni yakho sesiyithathile iyamfoni hlala la ushuthi waveza isandla la wayithatha ngimuzwanga futhi noma ithatha kodwa ke ngase ngithi ke ngicela ke ningivumele ukuthi ngikhuluma ngento eyaziwayo njengoba ngikhuluma lapha nje khona abayizwa abazi bala abanye bako Orange Farm abanye baseNatal ay bese ke uma bengavumi bethina ngeke sivaliswe nguwe bangithuka ngeke sivaliswe nguwe amehlo ngathi hayi ngiyacela ukuthi ningibheke ningibuke ngabiza igama lika Jesu angazi ngoba lento ngayiqala ku1 bangithatha ku1 emini kodwa mangithi amen kwaku3 mangithi amen Uthe bakubheke mfundisi. ngathi ngafuna ukuthandaza bengibhekile kodwa ishethi lele engangiligqokile wawungathi kufika umuntu nebhakede wangithela ngamanzi ngalikhumula ngalivoma lesikhathi ngithi ngiyafona uNkulunkulu lo hlala ezulwini othi mungemukela ngiyalishiya izulu ngizohlala kuwe wahamba wayolanda amaphoyisa aseJohn Foster wawalanda emgwaqeni ngazi umgwaqo wawusekudeni ngapi ahamba kulendlela le kunotshane center kodwa ubona la kuhamba khona isondo lemoto kuphela kusho ukuthi indlela njengahanja hanja uma mina ngithi amen abasekho lapho kodwa imoto zabo zikhona sekukhona amaphoyisa angempela lapha eGoli eJohn Foster angikhomba ngezibhamu bathi yasigebengu ngathi mina nalabo bangilethele bebenza yona lento kwase kuphendula kwakuthiwa ngumtshala nganomsekhona umeyo ilalela lento uyongibona wathi hayi umuntu obezobulawa ngulo base bethi la kulomhosha kade sikhipha umlungu ngeviki ephelile bemnquma ikhanda bamfaka so ke ngifuna ukuthi ke ungazami ukuyiprotector wenze lento uJesu ayishilo umethu umuntu mekushaya ngapha mnike esinye isihlathi yenza lokho uzokuvikela uyavikela so ke ngisekutheni ke lo mbuzo nje ubuzayo uyawehlula amakholo impela uyawehlula ngoba uma umzalwane edlwengula ingane yami noma ekhuleliswa ingane yami akhona amazwi engiwasho kuqala aphambene nalesi so ke akukho lula ukumlalela ngempela umoya ingcwele ugcina usuke wathi kulifaka unyawo ehlathini ubusubucabanga ukuthi konje sekukhumbuza ukuthi wena awukwenzi lokho angithi nje mina wangithena amandla ngoba ngangikuthanda ukulo kodwa nje wangenza nje ngawe into nje engingayazi nokuphendula nje ngangaphendula nje ngayisithingithingi nje sengisho ukuthi ke le yokuthi ungaphindisi ngempela udinga usizo moya ingcwele ngempela asebonga ngempela lakhe lokugcina bese sibuya kuba kumatha seva elami lokugcina ngikhuthaza nje abazalwane ukuthi babuke kunamanye amabandla amaningi asebenzisa iBhayibheli kodwa ayahamba futhi awulisebenzisa enyameni zabafili isizathu basebenzisa iBhayibheli without umoya ongcwele into yokuqala okufuneka uyilwele empilweni yakho yazana nomoya ongcwele bese ugcina ngokwazi amavesi
kodwa okokuqala nje empilweni yakho yazana nomoya engcwele ngoba uzogcina uhamba usekela ngalo iBhayibheli inyama zabafile ngoba umoya engcwele akekho. Ngiyabonga. Sabonga kakhulu ukubona ukuthi uzivakashele kuyintokozo. Umotha elakho lokugcina bese siyabona. Yeah, elami lokugcina nje lithi singabantwana bakaNkuluNkulu asilwele kakhulu ukuthi sigcwaliswe ngamandla kaMoya Ngcwele. And abazalwane abangaqali ukugijimisa kakhulu ama judgment emhlabeni. Bakuyeke nje ukugijimisa ama judgment abahlala ezwini uthi uJesu manimi ezwini lami nokulazi iqiniso neqiniso lomkhululo. Abalwela ukuhlala ezwini rather than ukuhlala emntwini. Abangahlali ezintweni zakulomhlaba basitike kuJesu. Yebo. Ngoba uye owumqalisi nomphelisi wokholwa lethu. Amen. Kodwa ngicela sithandazeke. Yeah. Baba wethu ongcwele egameni lika Jesu, siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga Nkosi umusa wakho ngaka. Ukuba Nkosi abantwana bakho ubenze banze lo msebenzi ukuze izwi lakho lihambe. Bagcineke uNkulunkulu wethu bafihle komubi angakwazi ukubahlakaza. Nathi siyayikhulekela ukuthi konke sikukhulumile kube yilokho okuvele kuwena. Udumo lonke ukuze abantu bezoletha kuwe. Sibongeleke uNkulunkulu wethu ukuba nathi sigcineke sesizohamba ngomusa wakho egameni lika Kristu Jesu. Amen. Amen. Yeah, thank you so much and we out.